Hello guys, welcome back to my channel. This is DJ Grab Skip Gian from KMC. If you are new here, I welcome you to my channel. Thank you for watching. Okay, today I'm gonna show you all football match from LS Trophy held at Thomas Ground, Kambupi between Tapo Kuki Football Club versus Sagolban United. Let's watch. Okay guys, today I went to Kambupi to ADC office now for taking my tribe domicile income certificate, but I came across this match. This is Sagolban United versus Tapo Kuki village. Okay. The match started just 5 or 3 minutes ago. The score is 0-0. 나올 줄로. Laya, Sagolban lang ah. Defense side na dingi number 3 pa kan. चलो 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 अटैम अटैम Lumutang botak Crossing bottom. Bol tham na lat chu me mo. Ground yaad bani da. Na soi ban te. ADC 공파.
Offside, offside. Hello. Oi. Oi. Sorry.
Palle yang keti. Rohe po. Mo hum dam tao. Chết lắm nè. Tuh nu ini. Gol kumusta sa kipan kilo dis. Đúng không? Oh my tavere. Anon! Ôi trời trời trời. Yang tu buat saya sih. Saya tu ah. Dia saya di mana pun lah. Tadi macam di mana kita acak kaki ya tahu.
Crossing. Attempt. Đây là các gì hả? Vendor tener kembali tambahan. Ini kalau lain aku kita baik itu kita. Indirect, penalti. Fall! Satu bola lo, không trông tí nha. Đi bốc bóng lo. Kar kapi di. Dia sama. Ibu al kir kihat lawaga punong. Kat peta, piro. Discipline soal itu pak piro, fight. Flex piro.
Bukan. Tapi pasti. Ama juga tuh pakai nomor berapa? Boleh. Tapi pasti. Kamu Tak ada mulai dah. Jadi tidak usah bantuan Jepang tuh ya. Tuta ta cho iwa chu kang ho hin sawal ban ho hin khat akhumu he storage be ya ka laman lo tai Ini kan harus stamina nih agak ahoy ini. Ini jim kali lah. Ini air gua chip sauce. Ini air gua betul ya. Lengah bolero kes.
Amy lang yung pangko mo! Bintang botak! 오늘 상황한 게 낚여 넣어.